mreže za opasnost sa pozivnim znakom Y Užice 0 Sava. Ponavljam, pažnja, pažnja, emituje upravna stanica radioamaterske mreže za opasnost sa pozivnim znakom Y u 0 Sava. Ovo je odjavni radiosked sa naše mreže za opasnost i na početku želim da pozovem sve radioamatere da minutom ćutanja odamo poštu svim nastradalima u poplavama. Neka im je večna slava i hvala. A sada nastavljamo sa skedom i pre odjave želimo da napomenemo da su radioamateri Srbije, kao i uvek do sada, u vanrednim situacijama, stavili svoje frekvencije u poseban režim rada i pokrenuli radiomrežu za opasnost, sa svojom opremom se priključili akciji spašavanja u smislu obaveštavanja i informisanja građana i spasilačkih službi o dešavanjima na terenu, posebno koordinirajući i pomagajući gorskoj službi spašavanja tokom evakuacije stanovništva iz ugroženih delova. Do ovog trenutka preneli smo blizu 30.000 informacija iz poplavljenih područja. Ništa. Naša radiomreža je funkcionisala besprekorno. Učesnici u saobraćaju su pokazali visok stepen ozbiljnosti i požrtvovanja. Jednom rečju bili smo jedinstveni ponovo i pokazali. Koristimo priliku, pomenemo i zahvalimo se posebno sledećim radioamaterima. Momak koji je dan i noć bio koordinator važnih brojeva telefona. Jedan Aki. Posebno želimo da pohvalimo i pozdravimo radioamatere iz Pirota, koji su poneli svoju opremu, repetitore i druge uređaje. Jedan PRM sa drugarima Bojanom YU2DXP, Lazom YT1PS. Padate iz repetitora. HQR na čelu sa Nešom YT5TAS i njihovim članovima. U Šabac je ekspresno stigao YU2KBS, koji je iz Raške predvodio kolonu kamiona humanitarne pomoći. Jedan FJK imali izuzetnu saradnju i dosta im pomogli, kao i radio klub Banjica na YU7BPQ, radio klub iz Raške, YU1ABG, radio klub postavu YT2CQ iz Novog Sada, koji nam je pored ostalog pomagao i na 2 metra. Toga što si rekao nije prošlo. 1 JB. Budi sa YK YT Nena Marko Y1ABN Vlada YT5TA radio mreže
za opasnost. Posle tvoja priča uopšte nije prošla. Ponavljam, naši pravi heroji, radioamateri na terenu, u epicentru dešavanja, ljudi koji su i svoje živote rizikovali. Ali ko da im javi da oni ne... Kušavam stalno, ali se niko ne javi. Nikola, YT4OBR. Ne. Užice 0 Sava, ovo je Užice 4 Obilić, Beograd, Ruma. Koji je iz Kragujevca? YT1. Veliko. Ajde. Repetit. Puta išao do Obrenovca i nazad. Milan, YT1 JMP. Materi koji su svojim umećem, staloženim i odmerenim glasom upravljali našom akcijom i u velikoj meri uneli samopouzdanje, smirenost i hrabrost kod svih učesnika su također naši veliki heroji, a to su stari i uskusni radioamater Zoran YU1EW, omladinac i nada našeg hobija Ivan YT1 ZSZ i naravno najsmireniji glas u najnemirnijim uslovima čuveni Dragan Y Užice jedinica Užice Obilić. Sistema umreženih repetitora koji je jedinstven u Evropi je bila u zlatnim rukama mladog momka koji stanja radiostanice i živi radio mreže za opasnost Igor YT1 JZI i naravno u zlatnim rukama našeg doktora za repetitorske i UKT sisteme Šekija Y Užice jedinica Valjevo Igao. Valjamo svim drugim radioamaterima koji su direktno ili indirektno učestvovali u našoj radio mreži za opasnost, a pozdravljamo i sve starije radioamatere od kojih smo učili našu veštinu i čije sugestije i savjeti su nam ovih dana bili veoma dragoceni. Posebno hvala Gorskoj službi spašavanja na razumevanju i izuzetnoj saradnji. Želimo da zahvalimo i svim državnim organima Republike Srbije, lokalnim samoupravama, a posebno Ministarstvu unutrašnjih poslova i njihovoj upravi za vezu, koji su nas pozvali i priključili u zajedničku odbranu od ove katastrofe koja nas je zadesila. Veliko hvala medijima, koji su u superlativu opisali naš rad i nadam se razumjeli značaj našeg hobija. Ali najveću zahvalnost dugujemo građanima Srbije, koji su u neverovatnom naboju emocija, upućenom nama, učinili da se kao radioamateri Srbije osjećamo veoma ponosni i cijenjeni, pa u tom smislu i veliko hvala svima vama koji pratite našu radiokomunikaciju preko streaminga na internetu. Radioamateri Srbije bi želeli da se naša radio mreža za opasnost više nikada ne aktivira, ali također volili da se naše zasluge nikada ne zaborave. Bila je ovo upravna stanica Y Užice 0 Sava u odjelnom skedu naše radio mreže za opasnost. Moje ime je Žika Y Užice jedinica Pirot Zemun i sada vas pozivamo da prijavite vaše prisustvo u ovoj radio mreži. Hvala Y0 Sava na prijemu. YT jedinica Romadrina Beograd. Y Užice jedinica Avala Valjevo. Y1 Drina X. Futog Jadran Kosovo. 73 Moral Lucen, Zvornik. Užice jedinica Heroj Kvoru Ruma. Jezero. Y Užice jedinica Avala Niš Obilić. Y Užice jedinica Jadran Beograd. Sava Morava Niš. Y Timok 7 Timok Užice. Y Timok 2 Avala Lovćin Obilić. Ok, samo da zamolim za malu pauzu ako nije problem. Jedinica Jadran Beograd.
Ok, Y Užice jedinica, Jadran Beograd sledeći. Y Timok jedinica Sava, Drina, Niš, Simče, Rakovica, teritorija grada Beograda. Y Timok jedinica Drina, Morava, Drina, Dragana i Novi Beograd. Ajmo Drina, Morava, Drina još jednom. Drugar, Y Timok jedinica Drina, Morava, Drina, Tačine, Dragana i Novi Beograd. Ok, YC1, Drina, Morava, Drina, sledeći. Y Timok petica, Silofon, Obilić, Timok, Kiki, Beograd. Brenovac. Kod. Ok, Y Timok 5, X, Obilić, Timok, sledeći. 1 Drina X, Užice jedinica, Beograd, Beograd, Valjevo. Brenovac. Evo ovako, Y Timok jedinica. Onda je bio Y Užice jedinica, Beograd, Beograd, Valjevo, sledeći. Y Užice jedinica, Obilić, Zala. Pred Ruma, Nikola, Obrenovac. Užice 7, Niš, Niš, Zemun, Zoran i Kovina. Ok, Zorane, Y7, Niš, Zemun, sledeći. Y Užice jedinica, Obilić, Zala. Port Stablo, Srebrno jezero. Samo polako, ko je bio Srebrno? 1 Heroj, Beograd, Port Stablo. U Port Stablu sam, Srebrno jezero. Prvo sačekaj da ja završim, pa onda ti pričaš. Ajde još jednom, molim vas, do Srebrnog jezera. 1 Heroj, Beograd, Port Stablo, pošto sam u Port Stablu. Stole, Srebrno jezero. U redu, Stola, Y Užice jedinica, Heroj Beograd u Portablu, sledeći. Y Timok jedinica, Futog Ruma, Morava, Miki, Železnik. Zdravo, Miki, sledeći, molim. Y Užice jedinica, Obilić, Zala. Ima si i Vlado, Y Užice jedinica, Niš, Valjevo, Avala. Dobro, Dule, znači tebe sam već 3 put upisao, znači nemoj da brineš i Y Užice. Evo imeni iz Republike Srpske, E73 Mele. Y7 Futog Y. Može prijava. Kako da ne, Y Užice 7, Futog Y, ko je tražio prijavu? Y Užice jedinica, Avala, Valjevo, operator Petar. Ok, po drugi put Y Užice jedinica, Heroj, Kvorum Ruma. Heroj, Kvorum Ruma i Šapca, to smo već čini mi se imali ili nema veze, pozdrav za Šabac. Y Užice 2, Drina, Jadran, Kosovo. Y Užice 2, Jadran, Beograd, Bežaniška, Kosovo. Timok jedinica, Obilić, Kosovo, Morava, Mile Pančev. Samo polako, Y Timok jedinica, Obilić, Kosovo, Morava, Drina, Jadran, Kosovo, ajde još jednom. Y Užice 2, Drina, Jadran, Kosovo, Đura, Banjica. Y Užice 4, Obilić, Beograd, Ruma, Nikola, Obrenovac. Ok, Y Užice 4, Obilić, Beograd, Ruma, Nikola, sledeći. Y Timok jedinica, Piro, Drina, Beograd, Đule, QTH, Barajevo. Ok, Dule, ko je bio još? Y Užice jedinica, Timok, Valjevo, Valjevo, Vlada s Novog Beograda. Y Užice jedinica, sad Valjevo iz Beograda, Vlada, ponovo. Evo ovako, Y Užice jedinica, Timok, Valjevo, Valjevo, Vlada, Novi Beograd. Ok, Vlado. Užice 5, Beograd, Morava, Mile i Vršac. Ok, Mile, Y Užice 5, Beograd, Morava, sledeći, molim. Y Užice 6, Avala, Y6, Avala. Trenutno nije tu Y Timok jedinica, Morava, Kosovo, Timok, Mija i Bukulja iz Aranđelovca. Bili su znači Y Užice 6, Javala, pozdrav za Aco, Y Timok jedinica, Morava, Kosovo. Na X, 2, Jadran, Ruma, Beograd. Zvornik. Timok jedinica, Ruma, Sava, Beograd. Slavko, Novi Beograd. Slavko, ponovi još jednom. Y Timok jedinica, Ruma, Sava, Beograd. Ok, YC1, Ruma, Sava, Beograd, sledeći. 1 EP. EP. Timok jedinica, Ruma, Sava, Beograd je bio poslednji, koga još imamo? Evropa Pirot, se zove Zoki. Imamo 1 EP. Jednom Zoki. 1 Kosovo, Niš, Osijek.
Kosovo, Niš, Osijek. KNO, Y01 KNO. Tako, Y užica jedinica, Kosovo, Niš, Obilić. Mali problem ovde sa koaksijalnim kablom. Jedinica, Zemun Y, Vučak, 5 km južno od Smedereva i Dimitrije. Jedinica, Drina, Niš, Timok. Drina, Niš, Timok, koji ti je prefiks? Y, Timok, jedinica. Ok, Y, Timok, jedinica, DNT, znači, koga imamo još? Prijes, može. 1 ODB. U2, Golija, Ruma, Kosovo. Ulica jedinica, Zemun Y, Vučak, 5 km južno Smedereva, Dimitrije za majku. Ok, Dimitrije, prošlo 100%, Y užica jedinica, Zemun Y, sledeći, molim. U2, Golija, Ruma, Kosovo. Y užica dvojka, Golija, Ruma, Kosovo, dobro večer, sledeći, molim. Y1, Beograd, Valjevo, je li Epjotka upisan? U2, Kosovo, Beograd, Sava. KDS, pozdrav Bobana, idemo dalje. Timok, jedinica, Piro, Drina, Beograd. Halo, Kosovo. Piro, Drina, Beograd. O tako? Y, Timok, jedinica, Piro, Drina, Beograd. U redu, priđe. Y, užica jedinica, Savo, Morava, Avala. Ja sam A, idemo dalje. YT jedinica IGS. Pričali ste u isto vreme, aj ponovo. YT jedinica IGS. Dejan IGS, idemo dalje. Ulica jedinica, Sava, X, Indija, Simiša. Užica jedinica, Sava. Ulica jedinica, Sava, X, Indija, Simiša. Sava X, idemo dalje. U9 GSS. Pozdrav Miša, idemo dalje. 1 KB. KT, ranku upisano malo pre. 1 Kosovo, Beograd. Beograd, idemo dalje. 1 Užice, Cetinje. Jedan put. Y, Timok, jedinica, Drina, Zemun, Ćuprija. Drina, Zemun, idemo dalje. Niš. Ko je bio? Y1 Timok, Pirot iz Niša. Pirot, pozdrav za Niš, idemo dalje. Y Timok 3 Evropa. Y Timok 3 Evropa, Zaječar i Miki. 3 Evropa, pozdrav Miki. Y Timok jedinica, Drina, Zemun. Drina, Zemun, drugi put upisano. Y Timok jedinica, Drina, Pirot, Lovće. DPL, upisano. Da li imaš neko za prijavu u Y0 Sava? Y Užice 7 Sava, Valjevo, Avala, Novi Sad. Daj mi telefon na koji mogu da se pozovem. Eko je iz Novog Sada, Y0.
Y Timok jedinica Zemun Drine, da li molim te možeš da mi daš samo telefon da te pozovem? Sad, trenutno ne. U redu, imaš negde moj, pa ajde kad završim. U redu, tu ćemo se samo završiti na svojim. Ko je bio iz Novog Sada? Valjevo Avala, Novi Sad, Vlada. Samo Valjevo Avala, sam primio. Y Timok jedinica Niš Drina Obilić, QTH Kraljevo. Ajde još jedan put. Y Timok jedinica Niš Drina Obilić, QTH Kraljevo. Drina Obilić, idemo dalje. Timo jedinica Kosovo. Policija, daj 7-1, ovdje na... I vidite ovo. U redu, Y Timok jedinica morava Sava. Imamo još nekoga? Y Timok jedinice Beograd, Morava, Futog, Mile, Beograd, kaže da ga ne čujete, pa ga ja prijavljujem. U redu, Mile, upisano, idemo dalje. Y Timok, dvojka, Evropa, Morava, dalje prošlo. 2M, pozdrav za Požegu, idemo dalje. U2, Futog, Morava. Pozdrav Minga, idemo dalje. Timok 3, Morava, Kosovo, Morava. Kosovo, Morava, idemo dalje. Y Timok 7, Futog, Morava, Sava. SMS, idemo dalje. U1 Nik, ne može Nikola da se dobije. Znači U1 Nik. Upisan je Nik još malo, pa idemo dalje. Y7 MSX. Novo, tiho, ajde još jedan put. Y7 MSX. MSX, ako sam dobro razumio. Y7 MSX, dovoljno glasno. Dobro, idemo dalje. U4, Jadran. Cetinje, Peđa, QTH Valjevo. Da li je prošlo? Jadran, idemo dalje. Y5 Morava. Morava, idemo dalje. Da li je prošlo za Y1 EBC? ODC, o tako? Y Užice, jedinica Evropa, Beograd, Cetinje, Peđa, QTH Valjevo. Da li je QSL? Evropa, Beograd, Cetinje, upisano, idemo dalje. Imaš neko za prijavu, Y1 Sava? Užice, jedinica Evropa, Futog, Morava. Evropa, Futog, Morava, idemo dalje. Y0S, Y Timok 9, Timok Pirot. Još jedan put. Y0S, Y Timok 9, Timok Pirot. Y Užice, jedinica Timok Niš. U Timok Niš, idemo dalje.
pa nije prošlo. And Danielle Ne prolazi kolega. and the apple in the soup. Imaš za prijavu o Y0 Sava. Y0 jedinica Tetovo Lika. Timok, Lošćan, idemo dalje. Imaš neko za prijavu o Y0 Sava? Valjevo, prijavljujem kolegu Miša iz Požege. Ponovi znak još jedan put. Y Timok jedinica Drina Timok Valjevo. Na Timok Valjevo, idemo dalje. U1 Nik. 3 puta Nik, idemo dalje. Imaš neko za prijavu Y0 Sava, sluša? Timok jedinica Beograd Jadran. Beograd Jadran, idemo dalje. Timok jedinica Morava Sava. Morava Sava, upisano. Imaš neko za prijavu? Neupotrebljivo. Ima još neko za prijavu? Da li je ovo? Primate još prijave. Izvolite, Y0 Sava, sluša.
Ej Marko, Dekija upiši Y Timok jedinica Timok Drina Evropa. Timok Drina Evropa upisan, idem. RTT 1 bref. Pažnja. Emituje upravna stanica radio amaterske mreže za opasnost sa pozivnim znakom YU0 Sava. Zbog velikog broja poziva građana da pročitamo uvodni tekst, izvinjamo se radio amaterima što ćemo to ponovo učiniti. Ovo je odjavni radio sked sa naše mreže za opasnost. I pre odjave želimo da napomenemo da su radio amateri Srbije, kao i uvek do sada, u vanrednim situacijama stavili svoje frekvencije u poseban režim rada i pokrenuli radio mrežu za opasnost i sa svojim opremom se priključili akciji spašavanja u smislu obaveštavanja i informisanja građana i spasilačkih službi o dešavanjima na terenu, posebno koordinirajući i pomagajući gorskoj službi spašavanja tokom evakuacije stanovništva iz ugroženih delova. Do ovoga trenutka preneli smo blizu 30.000 informacija iz poplavljenih područja širom Srbije, a koje su bile važne za spašavanje i evakuaciju ugroženog stanovništva. Naša radio mreža je funkcionisala besprekorno. Učesnici u saobraćaju su pokazali visok stepen ozbiljnosti i požrtvovanja. Jednom rečju, bili smo jedinstveni i ponovo pokazali snagu i moć koju naš hobi može da pruži državi i građanima, posebno u vanrednim situacijama. Želimo da iskoristimo priliku, pomenemo i zahvalimo se posebno sljedećim radioamaterima. Momak koji je dan i noć bio koordinator važnih brojeva telefona koji su nam bili potrebni, Željko YT1ZD. Drugar koji je se srodio s vremenskom prognozom, Marko YT1 Aki. Posebno želimo da pohvalimo i pozdravimo radioamatere iz Pirota koji su poneli svoju opremu, repetitore i druge uređaje, preživjeli puno nedaća dok su stigli u Šabac i danima tamo pomagali svojim drugarima. Na čelu te ekipe je bio Milan YT1PRM sa drugarima Bojanom YU2DXP, Lazom YT1BSK, Nikolom YU1INO, a tamo im je domaćin bio radio klub Nikola Tesla YU1HQR na čelu sa Nešom YT5TAS i njihovim članovima. U Šabac je ekspresno stigao i naš drugar Miki YT5 Evropa Avala sa svojim prijateljima iz Kragujevca, a pozdravljamo i Bobana YU2KBS koji je iz Raške predvodio kolonu kamiona humanitarne pomoći. Veliki pozdrav i bravo za Zorana YU1 Evropa Pirot i članove radio kluba YU1FJK koji su sa opštinom Novi Beograd imali izuzetnu saradnju i dosta im pomogli, kao i radio klub Banjica na čelu sa Duškom YU1 Obilić Sava koji je sa svojim članovima dežurao u prihvatnom centru. Također pozdravljamo i pohvaljujemo radio klub Novi Sad YU7 BPQ, radio klub iz Raške YU1 ABG, radio klub Kosmos iz Paraćina YU1 GUV i sve druge radio klubove širom Srbije koji su bili u pripravnosti. Pozdrav i hvala Milosavu YT2CQ iz Novog Sada koji nam je pored ostalog pomagao i na Facebooku i Twitteru, kao i našim ekspertima za informacione tehnologije Stiniši YU1SX, Đuri YU2DJK i Bobanu YT1JB. Pozdravljamo i Baneta YT1SBA koji nam je dosta pomogao u centru veze. Naši pravi heroji, radioamateri na terenu, u epicentru dešavanja, ljudi koji su i svoje živote rizikovali kako bi pored ostalog bili naše oči i uši, gromada od ljudi. Marko YT1RTT, Goran YT1BRE, Asa YT1KAM,
Nikola, YT4OBR, Nenad, YU1TPL, Asa, YT1MAV, Vlada, YU2EVV, Đurica, YT1DR, Marko, YT1ABN, Vlada, YT5TEA, koji je iz Kragujevca došao da pomogne, kao i Vlada YT1NVA, koji je pored toga što je ratni vojni invalid, dan i noć sa pomenutim drugarima pomagao i učestvovao u našoj radio mreži za opasnost. Veliko hvala za pomoć u koordinaciji informacija, selektovanju i određivanju njihovog prioriteta zaslužio je Zlatko YT1DVZ, a dežurno operativni radioamater sa fotoaparatom Vladan YT1GTI, momak koji je bio brži od naših talasa i preko 25 puta išao do Obrenovca i nazad, Milan YT1JMP, zvani Jampi. Na upravnoj stanici dežurni radioamateri koji su svojim umećem, staloženim i odmerenim glasom upravljali našom akcijom i u velikoj meri uneli samopouzdanje, smirenost i hrabrost. Kod svih učesnika su također naši veliki heroji, a to su stari i iskusni radioamater Zoran YU1EW, omladinac i nada našeg hobija Ivan YT1ZSZ i naravno najsmireniji glas u najnemirnijim uslovima čuveni Dragan YU1 Obilić. Tehnička sigurnost veza i kvalitet našeg sistema umreženih repetitora, koji je jedinstven u Evropi, je bila u zlatnim rukama mladog momka koji sanja radiostanice i živi za radio mreža za opasnost, Igor YT1JZI. I naravno u zlatnim rukama našeg doktora za repetitorske i UKT sisteme Šehja YU1 Valjevo Igalo. Zahvaljujemo svim drugim radioamaterima koji su direktno ili indirektno učestvovali u našoj radio mreži za opasnost, a pozdravljamo i sve starije radioamatere od kojih smo učili našu veštinu i čije sugestije i savjeti su nam ovih dana bili veoma dragoceni. Posebno hvala Gorskoj službi spašavanja na razumevanju i izuzetnoj saradnji i sinkronizaciji koju smo proteklih dana imali. Želimo da zahvalimo i svim državnim organima Republike Srbije, lokalnim samoupravama, a posebno Ministarstvu unutrašnjih poslova i njihovoj upravi za vezu, koji su nas pozvali i priključili u zajedničku odbranu od ove katastrofe koja nas je zadesila. Na samom kraju, veliko hvala medijima koji su u superlativu opisali naš rad i nadam se razumeli značaj našeg hobija, ali najveću zahvalnost dugujemo građanima Srbije, koji su u neverovatnom naboju emocija upućenom nama učinili da se kao radioamateri Srbije osjećamo veoma ponosni i cenjeni, pa u tom smislu i veliko hvala svima vama koji pratite našu radiokomunikaciju preko streaminga na internetu. Mi, radioamateri Srbije, bi želeli da se naša radio mreža za opasnost više nikada ne aktivira, ali također voljeli bi da se naše zasluge nikada ne zaborave. Dragi radioamateri, bila je ovo upravna stanica YU0 Sava u Odjanom Skedu naše radio mreže za opasnost. Moje ime je Žika, YU Piloj Zemun, i ja vas pozdravljam i izvinjavam zbog ponovnog teksta koji smo učinili zbog velikog broja poziva građana koji smo primili. Hvala, YU0 Sava završava, radio mreža za opasnost se gasi. Ka čast. Bravo, svaka čast. Uvijek ostajemo na prijemu. Svaka čast. Žiko, svaka ti je ka Njegoševa. Pozdrav iz Kruševca Y1 Sava. Vežba uči. Sve pohvale od Y jedinica Niš, Valjevo, Avala. Pozdrav sa moje strane.